le polka la melo ofisio komisio ngā ruenga de malo Talofa ma le laufu fonga fia o le sini au tu o le whaale leo o nanga ina ia vave ma ato tono le whaatinonga ma ia whaia ma le laufu fonga fia ia whaataua ina le whaale leo o nanga lau tele ma ia wha malo sianga tau sile tangata whainga ruenga uma le malo ai maise teime e tau tuai mo le malu o le atunu ia mata ata ma wha alo ia whaataua ina foifina ngalo whaalia ale ma malu o le atunu e ala i pepa fesili ma le ngaru lue whaatasi ai ma le malu lau tele o le nau ta inga ina e tuina atu se au nanga ma le lau fufonga fia ma le wha maoni e wha mani e ina e so se tasi o le malu o le atunu ilona vave ma le lei ato o toa ma o nei swinga uma e a mata mai ya oe wha ma ite swinga le lei Talofa ma le lau fufonga fia So le wantine vaenga le taia o le o afatonu le itula e ono i le tautoma le unanga ne si ufongo Samoa tu ipili nei taia o foma le nei taia o manuia ia le afu o tato lia le lofa ma le anga le lei o lo tato o tua. O le aso wharaile nei le o tato ia i le amatanga o whaiunga nei va yaso ia po le aso lo na whali nei o le masina yulai lua fe lua se fulu ma lima ia le nganga fia ma le nganga whaaloalo ia e whawhelo i atuai i le swafa ma le malo i sukiriso lo tato li ma le tato whaola ia pe a whaifo i le nafato a e maua mai a tato whaasalanga nei tai au. Good morning, good afternoon, good evening ia wai ese ta avilingo le nei lalo langi lo tato iai o mātou i nei Samoa ia lea wa afaton la valeitu la ono ia le manaito ni se tato pa angalo mafuta wa fonga bai ia o lea ua la tau lea wa uli ia o le si vaenga le o la talata la fiafi ia o le si foi vaenga la ua po ia fa malo to el tato por clambe ele nei taiao ia ile fa lo mai pe o le au malosi ia o le tato pulenga ma le ofainga wenga company supermarket ia ambau ia langoina malosi tato por clambe Talofa Samoa ele nei taiao ia tala toi foi multanto lena telefoni lua ta si falo o ma lua ta si falo lua ia e sauvala au fa feloa im fa Talofa tanto por clambe ele nei taiao ma lord soi fomruia to buona tanto fa fela im tanto fa Talofa ia ile pa ia ainga sale vi so se afio anga so se la fanga ia ele ngato tu mo nei mo tele se la fai mo no ma polima samo nei ia mai se foi America Samoa toke lau ia male lo dai tatu pa anga lo mafuta va fonga bai lungo penga tfa ilangi fa ma lo so i fomna wi ila to foi pito na au ia fa no manu ile tua wa ia le nei so i fuanga ma nei o langa lo tatu fina wina fa fila in fa talo fa toi foi fa fonga mai ia ale mamalu mal pa io nei matua ia nai to ayo to faiva masani foi tatu pwai ia ma pole fala ia o al faiva to tele nga wenga matute ia fa ma lord sui fo maua ia to ma tu nei tai out fa fila fo fa talo fa tanto por clame ia ile lo nei tanto pa anga ila to ma futa mai lunga amo tanto wala leo fa mo tanto sina radio app ia o tanto to ep Facebook page tanto to ep YouTube channel ona le tele ia ona nei vai taua suinga o pe ona iai ia le nei talu fau tanto iai ia o le whaangaina lava vaenga ia pe ona iai lunga o penga te whailang talo fatuai ia malo lava soi fomaruia e le nei vaenga o le tai au te le no po a mai oe po a mai lo usul nei tai au ia a o pa usisi o pensula manu vi ia le alofa malanga le leo le tua fai fai na misi ante o tanto sounding a lotu nei tai au sa talalo ia ia tanto fa soundanga fa mai fa manato fai lotu a ona i maua ula futi
Awana I aile uluta tua nai ia pe nao na ia ilfe au mori mo tatou fa mafale tala noa le failotu le tai au awana I maua manuia ona tatou fa ngalo leo le atua wow ta ilo ia te oe pole alau fa uinganga o uia matua I kaunga le upo le atua nei tai au ia fa malu si au na pe fa ina bisi ante oe le tatou sauni ngalotu le tai au awana I maua manuia ia ona tatou fa ngalo lea ia ole afuanga manuia wa tatou maua ole awivi le tatou maftanga lunga peanga ngalo le el nevaenga le tai au ole toi kuata I le fitu tatou se mailea ia I le rua I whasalaunato tatou reporti la ta mai le tala le tau ia mo le nei tai au dan fitu whaafonga I tatou telefone lana toi tui dato pe atali tu la valu ia I le mai o tatou porklame le tu AP stop 10 ia mo le tatou Talofa Samoa stop 10 I le nei tai au porklame o le tu ina mai mo le whasalawina tu sao ia o tatou tala tau mai le teo whawamalo ni sila pe atali iwa I le mai o tatou porklame ma le fale loa fato anga la fale tu la valu ia anga I mai tala iwa ai le tu wai tatou porklame masani fa manianga o asoi fomas fanau ia e pe ona yai le nei fo yaso la solo na fa nei le o umana ma yaso aso fareile ia o le aso na fa le nei o le masina o unite le nei fo masina I tele na a wai ia niso e kale sia te tele o tatou tunu ia la antou fonotanga ia taipe o le aso sa nei lea e ngā solo ai le fonotanga le auso fe alfani ia po o le whaalupe lea o faletua ia matausi ia matina o le ekalesia po le matanga ruenga metitisi au ia ilona au te tele pe ona tapu vai tasi mai ai ia fonotanga langi atoa ia I lo tatou tunu I Samonei o le aso sala nei le matana ngā solo le aso na ono ai o le aso tona I nei a tae au ia lea o le tatala lo ia I fo le konfrenisi ia po o le fono tele a le ekalesia worship center ia I lo na au te tele foi I le langi atoa ia e pe foi ona tapu vai tasi ana saulinga uma ia I lo tatou tunu ia I lo na malu I nei a pia nei ia ona o le Mother Church lea ale ekalesia worship center lea fo ilae e pa whaatasi ekalesia te tele nei lua ia o le ua mato I tumutumu I lava le tatou tunu ia e le masi I mai fo I o le au sufono ia mai so o staff ai fio le nei gelope ia mai se la fo I o tatou America Samoa ia ma le muteli se la fai ia o le tulanga nai pe ona ia o tatou ekalesia nai lua ia e pe ona mauti noa na tau tango le aso la tai au le ole a fai ele sa vali tele lava ale ekalesia le worship center ia ma amata mai ia I o le official tine move lumal fale le malo ia na fa solo mai le I lanto man malu tapua ile I songi fa sanga I tonu lava male fale ta vale le 777 ia po le o nga tonu ia amanaki le isi tu ia ai millennial le isi tu ai o nga tonu ai le ekalesia worship center ia le whaatanu ina lanto samali a tai au ona tatala lo ia lo lea ia o le lanto fonotanga I le aso sa ia ai tatala ai ia le fonotanga le auso fe alfani ia po o le vasenga leo falitua matausi sawa matawaitai ia ale ekalesia metutisi ia I ina I funga ai faliula le fo ia atapu vai tasi ai tau manga uma ia fonotanga ia e pe ona ia le ekalesia metutisi so o vaenga nai lua lea e pa ufa tasi lava ia amata tai au ia male aso sa anga solo no leo fonotanga ma semina vaenga masani o le vai aso atoa va talo fa tuai to tele lea ua to ai tau nu ufo I o tatou lau fanua ma tatou lau ele nei tai au ia fa malol so I fo maruia malol malanga maruia ia leli ai tantu nunga manatu ia o le vanga fo I si ava usol gai ia o do tele au malanga mai wa kele fo ile moa sa moa wat kele ai le size 2 ia o ai peo ona ia tatou tangata ia malanga mai antu no mambao e fau masolo il telo ta mafa ila tudu ia ai pe ia nganga mai ala to I nei ia I tau mafa sa moa pe ila le taime o mai I nei
ia e ngā ole pauanga e re koe fia tau sami na vaenga lea ngi pipi manga wala e fo e kere o mangi mamo ia e vinga mai ia o fangu vanga ia me foi ngai o fangu sea o fulimu ia mo me o le oka loli ia o le oka ponge ia o vaenga na le foi lawa fatino ia le ale anganga tari malolo tatu o tudu ia i fono tanga nei ia e kale sia nei ia o tulanga nai pe ona iai ia le tāpenanga le tātou o tudu ia i le tātou wa fono tanga ale e kale sia metodisi male e Kalesia Worship Center Samoa nei. Talofa te ila taule o mai mo mai lunga tātou live ia malo lava sui fo manuia nei tai au malo le lausu si vaenga sia le wa amatalia ngā luenga matiu te nei tai au Talofa Fatalofa tātou proklame Talofa Samoa i le pulenga male o whai ngā luenga company supermarket ia Frankie ia i le nei tai au mai si vaenga sia imta autu le mauta mai good morning malo le usu mai so fa talo fa tulu fa funga mai le bulenga ba o fenga wenga company supermarket e famacho e la to la uma e nai sale moa ia fa solo mai ai vai tele ia fa solo i foi o i si senga ma luloa ia ma lo la vol sui fo maua ma lo le usu a talo fa tatu por la mi simaanga sia sanga luel po ia sa ka ngulu ar ko kele ma to fa fana e tanto tangata matatu malo lo ia o le sa fatino lava la tau pito la au ma lolo tau soifua ngā lue ma soifua tau tua ia i lo tātou turu anga ia tu fo ia inga whainga malolonga nei tai au ia o le nganga na ia lava na malolo sa ili malos toe apaka mai ngā luenga matiu te whai ia o le awhiawhia na nei Panjalo waswaenga sia na uso mal tai au tal tolu tal wha Pasolo mai a farfa tan lima ia fai foi na wanga mai lunga la tele nei tai au la matanga nga wenga tu te fai nei so ia good morning ma lo leusu ma na ia lava nei vanga tai au le ilonga lava na pisi mai tu langa pe ona el tanto o wala ia i famala nga inga ma o le aso foi le nei ia o le a tau ngai ia nga wenga fa le o onga ia so se la bua a onga tu langa lua onga amata ia o kolisi ma walunga ia mai se fo'i o university ia tulanga pe ona ile nei kuata lua po le nei semester ia le wa fa maina Talofa ile Talofa le falto ia mareta ia selato ainga ina se ia good morning ma lo le usu ma lo so i fo maria Talofa fo ile sunga ia moista ave kalo fa si o prada le ia manvia telelo whatsapp aftai e longo fia kanga kai o kala pasingi o vai le va fia la kai au po ya malo le usu malo na vol sui fo manuel nei tai au ya taro fo pulenga ya male o fenga o mala vol tato wa fala poto tonga le Andrew Samoa ya mai se vo le songa ya mois ya malo good morning manuia tele tiu te mafaiva ia o le nei tai au. Ia le manatu, ia tātou se mai tātou whawhi fianga, ia vai foi, ia tātou tali, ia le tātou reporti la tamai le tala le tau, mo le tātou tunu o ile nei vaenga le tai au. Whawhi fianga te loa besa nei le sunga ia vilieru. Ioe, ele nei lava le atu. God is good all the time. Yeah, all the time God is good. All to tele la ila tau le ua ngangana. Ele le nei o le atu ina ua mai. Ona omi le pasene le nei va yasu. Yeah, e fa so me ale ali imo i tato. God is good all the time.
lea atoa male po tingana e musu aele mafaina malolo alana fina nalo tama wale ona wana o Yesu ole faito to Samoa ea se ifa alongo ia malangona God is good all the time. God is good all the time. He lifted me, set me free, gave his son for you and me. My God is good all the time. Lele atua itaimi umalava. Lele atua itaimi umalava. Wapaka sa oloto ina mai ilele ama moa ilona no moa tanga sala. Lele atua itaimi umalava. God is good all the time. I said God is good all the time. Leta yumione alo fatuno lo uatu olo otayai. Ahia e mana tua leto asa omuli muli mai. Pai nei lo sa filipininga ina ia ona oi malo ai nga Samoa uma uata tau ona pa ona ina. God is good all the time. God is good all the time. He lifted me, set me free, gave his son for you and me. My God is good all the time. Lele atua itaimi umalava. Lele atua itaimi umalava. Wapaka sa oloto ina mai ilele aha moa ilona lo moa tanga sala. Lele atua itaimi umalava. Whawhiwhenga na musika sui whewhilo i ne vaenga le tai ao e le lei lava le atua e taimi o malava ia e pe ona tātou moli mawina ia e le nei fo i vaenga o le tai ao. Se mali tātou taimi le o toi se fulu ma le 2 minuta le toin tā lea o le tula ia e fitu tātou se maili tātou report le tala tau le o tautu mai mo Samoa matuki lau. Whamatalanga winga lolo wang le tau numero fitu mo lau whanua ma o ngā Sami o Samoa le na whama wina le official wa i tau ben Sullivan nei tali i tuna lima le vavau le source of raili wha o iu lai lua o lua lima. La mata inga mo o ngā Sami mo Samoa ato wha maalusia wha utuanga o savili maale losi mo le tu i sauti o Samoa o wha maalusia. O pea ma mafole ea i sae o New Zealand lo au mai a pea savili e whia lolo maale losi le tua loa savili mai saute sae lunga le antunuu wha pea ngalu mau ma maua lunga e a whiai o ngā Sami. O nei tu lango le a ngā i sa e ma wha solo ina o mai a savili maale losi le tua loa e ono a whiai no whanga i saute o Samoa mai leawa uli nei anga i atua tai au. O nei wingo le tau e ono wha antupula i ai fo i le maua lunga o ngā lua siliantu tolu ma le awhamita i se taimi mulimuliane o le so. O le alo o wha maalusi ai pēla mta inga mo o ngā Sami wha pēa whautuanga o savili maalusi mo no fuanga i le tu i saute o Samoa.
Vianga e ono lia e mai ai, e mantua sau matatafe a ul sami, e malolosi ma whaatau tau savili in nisio taimi. Valo ia lo fisa rava intal ta liba le fiafi nei, le ole a maua ile whaitaunga lona valu, ia o whamatalanga winga lolo wal tau mo lau whanua o ngā sami le tātu o tunu. Very blessed good morning once again, Samoa. Here's our public and marine severe weather information number 7 for our Samoa, issued by the Samoa Met Vision at 5 o'clock on this Friday early morning, today the 4th of July 2025. Marine warning for all of Samoa is now valid, and the wind advisory for the southern areas of Samoa is still valid. A high-pressure system centered east of New Zealand continues to direct modest southeasterly winds across Samoa, with high waves and swells that impact our marine waters. And the system will continue to move eastward while gradually inducing strong southeasterly winds from this afternoon through tomorrow, mainly impacting the southern areas of Samoa. And this will likely increase the wave heights of exceeds 3.5 meters over the island's marine waters later today. Therefore, the marine warnings and wind advisories for the southern areas of Samoa remain valid. Potential impacts for Samoa: strong currents and rough to very rough seas, strong gusty winds at times, and the next severe wind information will be issued at 5 o'clock this Friday afternoon. Tata se mai tulanga pe ana yeli tanol tamu vaenga umo Samoa le fama wina afari tule lima ele tai o nei. O winga le tau o awa savilo to aloa lo ufti e pele antunu mai o mayao madai timunga ya fiai Samoa ni so taimi. Fa solo ina balo losi savili mai ile au lidei yanga yantu atai au. Au toanga savili man losi alo fa malu sia pia mo lau fano uma i saute. Sawenga dei mo polu madabuteli sala fai mo le so. E witia sawenga le nangi au madai timunga pupu o le ayai. Fa to tau savili ni so taimi mo le anso atai au. O le ayai dei timunga pupu o ni so vaenga. Ma le afa solo ina balo losi savili inisio taimi. Tata se mai tala tamu ngata I fale le atiru ule na wha mawina le afa lima le vavea le sosi e ulia le vaa luanga le po ana nei. O winga le tau au savili balo losi le toa loa savili mai saute sae lo afia I o ngā sami le atiru. Lau inga bo o ngā sami lo wha malu sia pia mo o ngā sami o mo Samoa. Vainga denga te fale ma o ngā sami batu mo le so ma le aso tai au. Ala savili ma mutangi angi le toa loa savili mai saute sae tolu sfulu e le tolu 5 kilomita li tula o ngalu mauma e lua ma le afamita I le tolu mita. O sa vainga denga te fale ma o ngā sami saute mo le so ma le aso tai au. O le angi le toa loa savili mai saute sae tolu sfulu fa sfulu kilomita li tula o ngalu mauma I tolu I le tolu ma le afamita po le tolu tesi ma le 5 mita. Here's our morning issue forecast for our Samoa. This was recorded at 5:30 this Friday early morning. Situation: a southeasterly wind flow remains prevalently over Samoa with associated clouds and few showers affecting the crib at times. Expect winds to become moderate to strong from this afternoon through tomorrow, and wind advisory remains in force for the southern areas of Samoa. For both Upolu and Savaii for today, partly cloudy with some brief showers, expect gusty winds at times, and for tomorrow, brief showers at some areas with fresh winds at times. Here's our morning marine forecast. A strong southeasterly wind flow affects Samoa's marine waters. Marine warning remains in force for all marine waters of Samoa. For the northern marine waters and coastal waters for today and tomorrow, wind directions: southeasterly winds are 35 to 40 kilometers per hour. Waves and swells are 2.5 to 3 meters. And for the southern marine waters for today and tomorrow, southeasterly winds are 30 to 40 kilometers per hour. Waves and swells are 3 to 3.5 or 3.5 meters. O le reporti lanta mai nal talo tau mo le tātou o tunuu, lau whanua mo o ngā samia pe ona whamawina,
e le tā lima ma le afa lima i le vavea nei. Tala wani toke lau malo lawa soifo maruia le mai smailo whaafonga o le report le nei tala tamu o tau le whaawawino tale ono e le ofisa le vai tau le pensula i mole no nei le nei vaveao. O winga le tau sa wili mai saanga i antu saute sae lo oftia i pele antu to lau bei tai o se vai ngā peanga maalo ea whata si maau mati munga i ono a fia le antu nuu mai i se taimi muli muliani o le so. Winga le tau mo te lau wa muta mai i le vai luanga le poa tai au. Ia o oi ni se taimi ma nei ti munga mai fa solo ni fa tubula ia mai se taimi muli muliani o le so. Fea lonan mai lo se savili mai saanga i antu saute sae mai fa tu tau di se taimi o le sami si fa solo ni so vai nga yona tuatu o le ai timunga fa pe foi dai wila ma fight tili. Taluani, and good morning once again to Kilau. Here's your morning forecast for you for this Friday. Situation in east southeast wind flow prevails over Tokilau. Meanwhile, a trough of low pressure with associated clouds and showers is expected to affect the country from later today. Focus minute tonight for Tokilau, cloudy periods with some showers becoming frequent later from today. Moderate east southeasterly winds, gusty times, moderate drowsies, and for Talofa Tokilau, some showers and isolated thunderstorms. And as your morning focus for you Tokilau for this Friday, we have some more updates for you at 20 more minutes to 4 o'clock on this Friday afternoon. Ia le na, tulanga nai pe ona yai, ia le tata reporti la tamai. Ia tala tau mo se tātua tu mo te tua oi Tokilau. Ia ile nei fo ila vaenga o le tai au. Tātou se mas tātou whawhiwhianga nei. Ia ona tātou talima ilon lea. Ile lua I whaasala tātou tātou telefou o le nei tai au. One
whaawiwhianga na musika sui whiwhilo i le vaenga le tai ao, ia, mai le awa besele na le whaiwhai isi, ia, ma le sau maalua le tai ao. Se ma leo tātou taimi, ia, le ua tātou le itu le fitu, le tautu mala unanga le elsi ufongo sa mo tu ipi, ia, mai ele manatu la vai foi o tātou musika, le tātou pangalamin talo lava sa mo le tai ao, smai lo whaafonga, i le lua i whaasala manatu tātou telefou, o le nei tai ao te pena ina mawhangaina e le sunga mātou aina i sa ako sa malo whaafonga i telefou. Talofa lava o talafou mai vai whanua. I talatomua, i lona taimi mua, ua se e iaile a fionga i a ngalu malemana titi tutu vanu swarka. I le tofinga whaafawautua i le itua tina atutele, i le whaala putuputunga o tunu o le Pasifika, po le Pacific Islands Forum Secretariat. Mo le silafia silia i le sefuru maletasi tausanga o tautua le nei alo le atunuu, i le pūlenga whilaua inga i le lau ile. Ma o le tele o lona to mai na maua mai i lea au o le awhesosani ma losi le matafa yoi fau. Lea ua na o le na iaso talu o na amatai. O lau tautu e tono le pūlenga flau inga lau i le na amatanga i le tausanga dua festival lua ina ua maea ia ma whamae ina fo ia o onga mai University o Queensland i Australia. Ia e ova ma le sfuma tasi ia tausanga sa tautu ai tono le tātou pūlenga. Ia ma o le sa whamae ina i le tausanga i lua whe ma le lua tono. Ia ai mō wau i le taimi nei ono taimi mua lea o le whainga luenga i se awanoa maulunga whaapea. Ia o le priority po le whaamua ia te au ia tuu mai lo, give it my best shot. I lona soifua tawivi, na whinawa i lava ina ia silia tu se la asanga au sia. Na saunua ngana mo le mana o le a inga lava le amutanga, o le soifua whaaya ina ma e wi ilu i tau, o lona a inga lava e whaamalusi au i ana tau mwhinga. O le ua mawhai o na o nei tūlanga mōlunga. Ia ono o le sosoani mai fo i o sio a inga, ia male lango fo i a sia whana. Ia mama a inga o ma sio tō lua. So it's a collective responsibility. O ngalu male mana sa ngalu e fo i whaakone sale i whaala putunga tu maoti, mana ia tā ua le eise mea le mawhai o na whaia pe a tari tonu, le tangata ia te ia lava, o lana fo i lea whaamarusi au i tama ita i umau Samoa. But o se vaenga lea e tamu whai e fo i lea ia motivate ai, pe encourage ai ia tātou tamaitai ia po o tātou tupulanga. Ia tamu whai ona o ha ia vaenga o la e te nau e mwhai ona e whaatinu e po o loa i eile wala au wina o lea di ia te oi. E mawhai ona e whaia. Ia pe atu o mai ia lo loto atua whaamaoni e a fo e whaamaoni whaatino ia lau ngā runga pe titi pe tele. Ia e whaatase malango lo ainga. O le aso to na ia le vai aso nei, na te tu uai lo tātou atino o, mo lana ngā ruenga whau i whiti mo le tasi le tausanga, ai e te le fo i le avanoa e toe whaaua wai. E iai lava ia vaenga e ao e ilu tau, ia e pe o le lu tau mo lea ia o whea ngai mau ia o lo ainga, ia e pe nsila fia fo ia o lo ainga ia o lo ia ilo na to finga mau o lo tono le malo, ia e le a vea fo i la lo unau i la uia fo ia ngā luenga, ia o le a secondary ia pe whaatuatua na i fo i tō whinga maulungo le tātou malo leo whaamanu i si o ainga ia ai mai se fo ia le tausi ina o le mawhanau ia o le o vaenga ia
ia o le a mangalu va ai ia you know it's a two-way street ia me se foi o le sosani mai foi o ma ainga ia awale tau se hino ma fana ia le tulanga o le o le mato ainga O le aso langona pe a whai o loo e whaonga ina upenga ta whailangi so ase taimi. E tā ua tele o tātou tangata na malamalama i le tā ua maa whianga i taimi umai whaonga ai upenga ta whailangi. O le whaamue au tū leo le whanatanga wa whaingoa ina i le ngangana Peritania o le Pacific Internet Governance Forum o loo awai mai e o la tau sui mai le Pasifika. O le nei whanatanga o loo tui loa i se tasi o whanatanga tele whaavao malo ua ta ua le IGF sa whaia i le tau sanga wa tōna i le ua whanau mai e le Pacific Internet Governance Forum le ua urua i whaia i Samoa. O le nei whanatanga mano na whaamue e o pea o tātou tangata o lo o iaito mai whaapitoa mo le whaonga ino masini whaona po nei tau whisa inga po tangata IT ina ia mawhai na o ino o tātou lava tangata le saunga le mua o whaonga ina upenga ta whailangi ma ia whaonga te tau. O se tasea vaenga tau o le whanatanga ua mawhai na awa ia niso talavou o whanawa o ngā le Pasifika o lo i o lātou tausanga mani muli le nei i le Universite o lo o iai ia o ngā tau IT. Ua mawhai na whaalongolonga ma pue fwoi vaenga tau o lo talano ina. O se leso na tele mo lātou, o na e mawai atu i siau ngā tupulanga o iei tu ai ngā tumai, ai o lo o iai i lātou e whaaua wina. Na tā ua le taitei whono o le whaalapo te patonga le susunga i a leo ta sarai whale upolu te vita, e te tau na whaai loi o tātou tangata, le tau tele o le whaonga ino le interneti, ma ia whaonga te tau mo le atina ino le tama o haingo le atinuu. E le ngata i lea sa ia whaai loa foi, le te leo le whaafita uli e alia e mai i le whaonga ino interneti, e mafu ayo na o ina peo tātou tangata ia malamalama i le whaonga ina. Pei lava ua taua fia le Pasifika atua i lo toa ho lea onga tulanga lua awai mea i lea so. Ina ua momoli mai e whanawa onga mawhaia onga. Langona wanga nuu ese e ala i la tau whaatinunga. O le whaamue le nei e whaamae aina i ngā ruenga, mo le kuata whaalea o onga, lona lua le nei. O siva e patino lava i atu nuu na filifili o le Pasifika, atua ai mala e whaaleanga nuu. Ai o tū fo i maanga sa whaalia, e ma e ulava le tāpenanga mai ai a anai whanau. O le manatu lau alunga lava, ina ia mawhai o na atangia i whatinonga. Tū maanga o anga nuu foi, mai se lava i siva mapese, atu motu o le Pasifika, pe o le nase e whato whalainga. Ina ia mawhai o na malamalama foi alo mawhanau, e le ngata o potua onga i lona whatinonga, o lo iai foi, paenga tau i le siva mapese e fesoasoani a lato whatinonga. Na o le valo lava aso na sauni mai ele nei whatinonga, ai e mata ina le hamana ia wanga nuu atinu utua oi, e le eise matua ele i whaali langona mita ai o le langolongo sua, ina ua whaiale nei whaalinga tele i le lau mua. E toa tele le mamalu le atinu u, sa lolofia atu e mai mua i le whaamue ua ta ua o le aso whaapitoa mo le Pasifika, na whaafetai ai fo i mātua e le pulea onga ma le mamalu o whaia onga, o na le langolongo sua na whaalia. Talafona mo le nei vaenga o le aso manu e tele fuafuanga whianga iei ma le atinu u. Whawhungal tātou tunu ui tātou telefona le nei vaenga le tai ao e bei ona tāpareina mawhungaina le sunga matau aina i sa ako mai le tātou telefoti. Ia, sila fia fo i le tele o vaenga e bei ona lipotia tutupu i tono le tātou tunu ia i le nei fo i aso whareile. Ia, whawhungal toi au i tātou telefo ia tali tu lai valu i le tai o nei. Lena ta ua le sunga mato aina tātou telefon whamanianga stasi foi ia o alo le tātou tunu ia le awhionga ia ngalu malamana titi vanu swalka ia e pe ona iai ona tōwhinga fau
tulanga pe ona se e atuai ia e le Pasifika a vea ma faufautua ia e nisi fo i o vaenga te tele le Pasifika le alai base ia i suva e le atulu ofiti. So se tulanga mata ina ia ma ua mawalunga i fo i matu matie ia le ngoa le tātou tunu ia wai tala noa loa i le awa o te tele ia o le nei tulanga i le Pasifika i tulanga tau ngā luenga ia o le ua whaamania ina ila fionga ia ngālu malamana titi manu swalka ia i lea fo i tofinga ia o se ai fo i nā le tātou tunu ia i tulanga pia na iei o wā tele ila tau sa tu stalu sanga ia o nisi o atunu ia o le Pasifika ia ai vi ia le li o le ua whaamania ina ia la le sui o le tātou tunu. Antala wantu le sunga mai moana se o malo, moni, tai amanuia tele nei aso, whaaman mole, whaatalo watu na i o matua i lau lii, ia le apai muri anga, ma se nani le apai muri anga, ma lo lawa le sui fo manuia, ia te ulua matua e le nei tai au, whaatalo wantu le fionga ia afam sanga Sam nomineta supuanga, ia marifatua le lo mafuta mai le nei vaenga le tai au, whaafere mo iwhatoi whaatalo wantu le sunga ia mois, manuia tele lo waso brother, mai se voi le sunga tapuala whali ma tau tofi, soi fo manuia, e selo wala po i oe, e sa awai kalan vai ngane ala i lunga le seren, ia, ma alo le usu, hatalo fai paanga, uma whapese tātu watunu, o iona tūlanga aloa ia, ia alo whātu fo i le ofisa malu manuia tele tiute, o le nei tai au whaftai, e tele le sunga tapuala, ia, whātalo fo i le sunga poutoa tautai, soi fo manuia le nei aso, Antara watu le whaitoi a naila tui maugulunga. Ia, se o tina ke simia, mai se le sunga po le awao. Ia, moe mausu fo le wha. Ia, mai se le li ina o pati, whaitara watu i a tai o u. Ia, mai se fo o kisa. Talo fo i a tonga. Ia, ma le to lua mo le whanau. Ia, manu ia tene lawa le aso i a tau i nai tauranga. Anga leile li me uma. Talo whaitoi foi. Ia, ile loa nei tātou pa anga whaafonga. E longa penga te whai langi. Ia, a lo na wad sui fo manuia e le nei vaenga le tai au. Ia, o telefona, te le lava vaenga pe ona ta ua tātu telefon tu langa. Ia, i le iai o la son nafi fo i le ana whaatene ina i le o ngā tūlanga lua. Ia, a Vaimea, o le Vaimea Primary School. Ia, whaatinonga i o tanga ese mai atu motu le Pasifika. Ia, o lesi vaenga o Samoa, o lesi vaenga o Fiti, o lesi vasenga o Tonga, o lesi vasenga o Solomona. Ia, pe ia la o le vaenga le na ia nafi. Le o taum whai tau whaatata atu. Ia, o le tūlanga fo ia ngale pe ia o le wakoi whai le festival lea le Pasifika i tono le tātou tunu. Talo watua i le fionga i le pule, le fionga fwoi mono, au kusa walesi. Ia, malu whai a onga. Ia, stasi o inawa e ngai wha uma i ia le nei kua talo na lua. A talo watu le sunga e Emanuelu, whealo wha i a kopo, talo wha malo le whalau, manu ia level por kalame le nei aso, ia lelo mafuta mai South Park i Polani. Morning Emanuelu, manu ia tele le nei vai ngole aso ia tau i nā, ia, ma tau tuana lo tau sanga le mu. Tulanga pe ona iai, ia, fofanga mga aluenga, ia, maisi fo iwa onga. Ia, ole o fo iwa, tele na tu ua malisa mesta lo na lua na ia lam whanau ia maua le avanoa skorsipi antu ai ia i fiti. Ia e nei whanau o tātou tunu ule o toi taliu mai. Ia e whai mana longa fo i maasia nei whanau. Ia o na toi tāpena i fo i nā lea i le ia i le semester. Ia lea i pa ufa atasi laval ka lina lea. Ia ma o ngā tātou alo tātou malo. Ia e manatua. Ia lea uristala. La restala le o fai tau i tu la, ia tu la ngā pēo na ila restala, whaatala watu foi, ia le mawhionga i le komsina ofisa o whainga panota, ia le whionga i ato le afoato ia whenolo Alexander John Stanley, ia ma le whaatala foi le whionga i a pātea Wilsio, ia mai se foi le sunga i a tia, ia mai se lata o whainga ruenga, ma no lava le usu i a te utong le vaenga le tai au. Se malena tātou taimi lea o se fulu ma leona minuta te enele tu le fitu, ea o a se sulu mātanga o fia le la, ea le wo o mai tutonu le māta ofisa le nei tai au, ea ia le li ilo na alofa malona anga le lei. Tātou se mai, tātou whaafifianga, musika o tai au, wale o webesa le tusi Taliban,
ia le tai au mataniu whiangai maleata. Manu lenga ngai o le tai au Abe o le la ua putia po I puau E sau malu e wha asusu I lau la au Sa sala le punga la au mata la uau Tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le o langa Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Tau whao le sua malie o le vine ula Ma pau whaunga o le lupe lunga o le moso o I pula Le langa ali ua pua ina mai lo na manongi E aso ko ua poa ina I le Samoa moli Tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le o langa Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le o langa Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le o langa Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Whawhiwhiangana ne vaenga le tai au le uwe besele na mai le tusi Taliban le tai au mataniu whea ngai maleata. Ia, e pe ona iai a tātou proklame Talofa Samoa wa Talofa Pulenga bale o whainga ruenga a le company supermarket a maui sa leufi. Ia, pe a fo ia na langalong so malo si tātou proklame Talofa Samoa e le nei tai au. Talofa atu e la tole wanga mai lunga le tele, malu awata vale. Ia, mai se whala mitanga ruenga o leo i la tau tiu te whai lunga le wala. O le nganga lea e na ia
whaasoasoa le mai le anga I mai ala tātou o tunuu. Ia, wa o nisi amatal tāla valu, o nisi amatal afal valu, ia, o nisi foi amatal tāla iwa, pe ona ili tele matanga luenga na malo, ia, wha malo lava la lausu malo, so I fomaruia nei tai au. O lea ua a nginga fo ilunga o penga ta wha ilangi, ia le unga le wha masinonga maawalunga, e tutono Bangladesh, ile sa avea mapale mia, le tina ia Sheikh Hasina, ia, o le whae unga le wha masinonga, wha wha pui mo le ono masina, ia, a o wha ngā solo I pia nisi suenga tele mōli anga I pia na mōli ai, ia, le neitina, mai se lava o le mata upo maawalunga I pia ona iloina, ia, e le wha masinonga maawalunga I tutono Bangladesh, o le taimi, ia, a o vesi le atunuu, ia, I le fasio ti ai, se tasio alo a onga, ia, po se tasio tamaditi a onga, ia, ai sola ia le palemia le sola nga I intia, ia, ma wha mautu ai, peila e falling mai, ia, o se tūlanga fo ia ngale o le tangma whai mai o a onga, ia, ma tua ma ainga, ia, mai se fo ia le to tele o ma tua, o ta maite a onga I tono le a onga le na whai nai, ia le soifua fo ia sia ta maititi. Ia, le nanga I mai ia la tu sol te, sola e ono masina, o ono masina lea ua wha maunia mai le ofisa wha masinonga, ia, tūlanga ia peona iai, ai saunoa ia le whaailoa lo ia, ia, a le tina ia Hasina, pia mai lua se lau lua sulfitu lea whai o mōlianga, lua se lau lua sulfitu mōlianga le whaasangasanga aku ia Hasina, ia, a o lea la e whaapea mai ai, ia, ua lua se lau lua sulfitu lea whai, ia, o soifua na mau, ia po soifua na whano, ia, a o taimi lea le vevesi le ton lea onga lea, a o lai pale mia ia le tina ia Hasina. Ia, pa ua whaamawina I fo I tāna whaasolopito lea tudu o Bangladesh, ia, o se tai tina mua lea, ia, ua afia I soli ngā tula whono whapenei, ia, ai tu I fo le samala le whaamsinonga, o se soli tula whono matua I onga, ia, mamatutia, tulanga pe o le iai, o lea whaila, ua mata I tu uma, ia, e lea tunu o Bangladesh, a maise, ia, o le saunga le mū, ia, o le soifua lau tele o la tau tangata, me pe o le iai tala li poti mai lunga o penga te whai langi. O te tonu o lea tunu o Saina, se reporti la ta mai, ia, o Saina lea lo o whaanga solo, ia le la tau tulanga fo ila ia le toi whale leia, ia, ma le tala noa ina, pe whawhea na soalau pule, ia, lea lawa tau mawhaina, ia maua se fina ngalo tasio I la tau lo tala no ina le tūlanga le vavaina le tamawainga o Saina I to I la tu iona vaenga sa whaala ngaina, ia, e le tele o whaala lawi whaala la tūra pe ona iai, ia, le nā masina ioni na se mawaya tunei, o le alai fi whaaloa I lava, ia, tala noanga lau a whono, ia, tūlanga I le paketi, pe fia le tino I tupe, ia, e mawhai ona toe whaale leia I tele o whale whaita wafe maafi whale, whaale ngaina, ia, I le tele o ta whenga malononga, mai le tele o timunga, ia, le asafa umi staimi o pangati ai, ia, le stasio vaenga o Saina, ia, e tusa o tātou tala peona tuina mai, ia, wha malo na valon sai, malo fo le usun nei vaenga o le tai au, ia, ma ufo le tātou wa manoa ilunga tātou wa whaamarianga o soifua mas whanau, whaina lafo mai lau whaamarianga, ia, ilunga o tātou wa upenga te wha ilangi, ia, ona mātou tuina atu lea. Ai whaatalo wātu I le awhionga ia ali o ainga, whale tangoai, ia, soifua maua nei tai au manuia, mai le atua, ia, le alo, male anganga pa ia, Talofa tātou 2AP, long time radio, masalo, e matua le 2AP a tātou. God bless 2AP, alo whātu mai Alaska. Whātai tele lau whionga li o ainga, manuia telefone nei tai o lau whionga, ia, male ainga mga aluenga mfofanga pion ele yaso. Tātou se mas tātou whawhiwhianga, ia, o le nei vaenga le tai au, se mai lea I le whawhiwhianga nei, mai lau wabese, ia, atam mateine mai le lau mua vai maunga, ia, ma le toi langina o le whawhiwhianga, ma lau wabese le maa tu lua ma whaia mea uma, pia e loto iai,
ai whaingoa le vaenga le kulisa vai maunga mai pese fia nei. O nei tai au, ia, o le fia lava, ta pena fia mai, ma la usu fia mai, tiu te mawhaiva amaton le Aso Freile. Toina, o fea ai usu po ye. Si o te alua tupole asi la me ta pisa mai ngā taili whare komiti. Ka longol vai ngā luol poro kikian malo, la foi wo poi kum ngā kai. Mananga te le ala, avano le leia le si taro sanga ia i masini fo ile vidi ai la au. Te lo se falo lolo mo i masini yo. Ui papa, ke haru sa o ala i vai tele. Ile falo lo mo fato anga. Te ma wai masini le lei, masini anga ta o oie kuai. Te le lava, o te alua tu lai le whare komiti taro sanga ia. No ti elo le i vai tele se i mata ia masini. Fiu mai lo ia tātou la lai funga lei, mai tele wha peasa le longa mo le motu tele i sa la whai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 wha peasa le longa i le 5-3-1. Pe asi fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited.
Samoa Agriculture Store, helping you grow. Samuli watine vangal taya ole ua ahaton le tu la fitu le tautu mana unanga ni elsi ufongo Samoa tu ipile nei taya ya le na tato fa lau loa mul tato bulenga bala ufanga wenga ale fale loa fa to anga le nei taya va tala vantu ma lo la va so ifo maria ya mul tato bul klame fo ile afona valu nei taya va tala vantu le sunga ya ti toya kopo ya le alo ma futa tu nei Washington ma lo so ifo maria la sunga ti toy ya manuia telefo fanga matiu te pe ona yai ya ale nei foi vai ngole uli na ya to ai da to say mail ta to wa bolglame to AP stop 10 ya o ta to musika fanga so solo nei vai ngole tai au ya wala wal tai to lino fo fa solo mai se ya o lo wala usu ta pena mai fia foi nei fa na le la tu wa onga e fia ni si fa na ni si fa na fa mai so se wi la ku wala onga so va to ia tina aisa afa mai au kele manga ai misilo friend ele manga ai misil va ai ma futai langa friend o lista mai titi la fa no la tu ala on ya la misilo sumai o ko ngaki le kaya ya o le breakfast o le lunch ya o le akoma foi vanga nani se senga ya type o senga ia isu enga la utongia foi ia mulmuli o tau sanga ya le tu ua onga ai fai lava la tu wa onga ya so tu wanga atalo va tuai ya ile nei vai ngal tai ma lo lava so ifo maria ta se mai le ta musika o le ta tu EP stop 10 nei tai au se pa il tan valu ya fa fonga te fa celebra tu ta tu telefo o le nei tai ai ma lo lava le usu Si va ua oi oi lol fa pe ua loi loi sweet suma di bel se poi mi loi bel se loi si va ua oi oi lol fa pe ua loi loi sweet suma di bel se poi la tu pe awe tangi awe o te mi fa pe mi loi mi loi so fa malu malela so ye te alu fa ala te alu ata ni to lo ofisa so ye so fa malu
suru le nuki mau. Le tau la au o nei le atua, awa e manu ia I o lo soifua. To anga e te tala me le pa atua tua, o lo na manu ia e mau ai o ita ua. Le na tia le nuki mau, le na tia le na nu e whawawau, e wha atale mai se I e wala au, na tutu la me pa masa suru le nuki mau. Le au o mai le ato le wha a masinoma, e tu talai o la tusi o le ola, o tala mala tusi o lima ya ua mioma, talofa ya te o te ate le sawa moma. Le na tia le nutu mau, le na tia le nanu e whawawau, e wha atale mai se I e wala au, e tutu lau la me pa masa sinu le nutu mau. Leile ono sa ina e pa atali tali, lo anga e ngalu e pea ia sa ta itasi, alo fayo sala alu pa atasi, pa aile tua pi one ilo o ile api. Le na tia le nutu mau, le na tia le nanu e whawawau, pa atali mai se I e wala au, e tutu lau la me pa masi suru le nutu mau. Whawhiwhianga ne whahenga le tai au mai le whabese le tua lofa le na tia le no utu maui na ua se mildatu taimi le o tau lua se fuluman le tasi minuta le tuantale le valu ia tulanga pe o na yaini sio le poti ia le ua to itonu mai mai antudu mamau tutonu le antudu o intia to atolu sruiva ia soifua na whaoa ia in le tula imeswala lawe tau malaya stasio whalenga osi o loa I titono intia. Ai o loo masano miei nei se soifua o loo tanu miei lalo ia o so longa whale nei ia le loo tau whai atu iai ia le vaenga fo ia loo whaatino ina ngā luenga na viai ia o le ngangaina ia mawhai na baua mai ia la tau tino a le wha maunianga tolu suriwa I la tau le ua maua la tau tino ia ua whaua soifua ia mai lea fo I whale malawi. Tolu se fulu ma le fitu tu sango le tamaita I pale mia I tutono Thailand ia lea ua tau fia nei lo fisa le leo ia ma tau fia ave seo lona tofinga fa pale mia ma stal fa solpito ia I tutono fo ila antunu o Thailand ia o se tamaita I pale mia nei wa ave ma pale mia I tutono le antunu utalu mai ia ale telu tu sango tona I faisina lai titi ia tulanga pe ona ia inisi tala noanga I lunga telefoni ia ma le sa tula I mua mai foi ia I tofinga ma walunga le atunu ia fa pe onisi mata upu o le valava ia ona tatanu lalo ia o le pe o toi fa ngongo mai lunga I tala noanga ia I le telefoni o le foi pe e mai tawa tu ia elelei ia ai ele anga fo inga me o telefoni ia wa o le na tala no alta mai tai pale mia lea I lunga lan telefoni malona le silafia ia o la mawhainga track mai e la waenga lai o le ia tala noanga nei le fai le alana whaanga solo Yesu suenga wha mautinoa ia le lau o estulanga wha pea o le sa se e mai le tofi sui pale mia ia o ia na le ua tula I bal taimi nei ta ia matau ave ia le wha malo le ta ingo le atunu o Thailand. Ai to fan soifua ua wha maonia foi ua maali liu ia ele ngata I whale na ua ngoto se wa ala talata atu I pali Indonesia. O se wa alo msalmia o se wa whangota ia sa tau mawhai e sopo ia wha maalusia ia vaenga nei o ngā samia Indonesia ia o lea ua tula I mai whana malawi. A talawantu le sunga ia walesel nei tai au, morning, manuia tel nei tai au, a tala foi le sunga ia langi tafa, bota, ia, ma lo lawal soifo manuia ele nei vaengal tai au. A talawantu le sunga ia le aniva sapetai, ia, good morning, manuia nei aso, a talawantu foi le sunga ia aina, ia, ma se la tu ainga, ia, na iona tu ma lo lawal soifo manuia tele, tiu te mawhai vai pe ona iai ia le nei tai au ia te tau.
Tara se mai, whawau tātou musika I lunga le tātou tu e Peace Top 10, ia, ma le whaafifianga mai a vani a matua toloa, Samoa, Maupopo, mai a. Talofa I fea e ma'au lava I le vai e pe o upu o le muanga ngana Se ilunga e te mo I lohu whala Pe malulu te mo e mawhana whana Pe o fea o le nei lalolangi Te au mauai, te mana tua lo atu no umoni Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai e le atua whai mo tofi Hoe Samoa
kalame lo ofisio komisio ngā ruenga le malo. Talofa ma le laufufonga fia. O le sini au tu o le whaare leo o nanga ina ia bawe ma ato tono le whaatinonga. Ma ia whaia ma le laufufonga fia. Ia whaataua ina le whaare leo o nanga lau tele. Ma ia wha malo sianga tau sile tangata whai ngā ruenga upa le malo. Ai maise teime tau tuai mo le malu o le atunu. Ia mata ata ma wha alo. Ia whaataua ina foifina ngalo whaaria. Ale ma malu o le atunu. E alai pepa fesili ma le ngaru lue whaatasi ai. Ma le malu lau tele. O le nau ta inga. Ina e tuina atu se au nanga ma le laufufonga fia. Ma le wha maoni. E wha mani ina ai so se tasi o le malu o le atunu. Ilona vave ma le lei ato o toa. Ma o nei swinga uma. E a mata mai ya oe. Wha ma ite swinga le lei. Talofa ma le laufufonga fia. Fifiangana musika sa ifefiloia ne vaenga o le taiao mai leo bebesea ni seto fale moe tu mau ea lo tātou atua mo Samoa.
Ia, ele nei vaenga o tai au, tātou kalame Talofa Samoa, mai sil tātou tu i pīs top 10. Ia, e na ua se e mara tātou taimi le ua 8 minute, te e nei le itu la e to e 8 minute tāna le itu la valu. Talo watu le sunga ia muli anga tele, peni a mina, muli anga le pai. Ia, good morning, ma lo le usu nei tālo watu New Zealand. Te tele lau fionga muli anga, ia, manuia tele tiu te mawhaiva. O le alo atu ia ile nei tai au. O lo whanga solo pea ia le ta amilisanga fo ia pe o na iai ia ta alonga le Pacific Mini Games. Ia le lo tani malo ai ia palau. O lea o iai le suinga o le laupapa fo i tulanga pe o na iai ia pine. O lea o tulanga mua mua ia Tahiti. Fa tolu pine auro, lua tolu pine siliva, iwa pine apa mea. Ia maleo fa inga fitu sulima. So o ai lea ma Samoa, lea ua lona lua atu tātou, ua maua tātou pine auro sfuluma tolu, wha pine sliva, sul wha pine apa mea, ia o na tolu sultasi fantasi lea. So o atuai Australia, sfululua pine auro, o Fiji e valu pine auro, o Northern Marianas e ono pine auro, o Palau lea lo host e 5, Papua New Guinea 5, America Samoa 4, Marshall Islands e 4, o Nauru e 3, ia o Micronesia e 3, Kiribati e 3, o Tonga e 2, New Caledonia e 2, Cook Island e tasi, Guam e tasi, o Wallis Mafutuna, New Zealand, Vanuatu, Tuvalu, ia o Solomona Matokelau, ia lele i maua ni alato pini euro. New Zealand le ua lua pini siliva, ia martasi pini apa mea, fa pena fo ima Vanuatu, ia o tu valu lea na o le lua la tu pine apa mbea. Ia o le swinga na lea o iai ia le whaatulanga ina fo i pine le no na lua tātou. Ia ai whaisina tele o pine auro Tahiti wha sultolu. Se mai lea tātou lo na lua. Ia le sultolu ai manaia. Manaia tau mawhainga na ia lo mawhana o le anturo upe anu masi atu. Ia tulanga fo i whaanga tamai le tātou a whailea masui. Ia o lo tātou a malo. Ia, whaatano whaatu i le sunga ia manu ia polo kalame. Ia, i le neitai ao le alo o mafuta mai Wellington i New Zealand. Ia, whaatai lo sunga manu ia tele. Ia, le nei vaenga o le tai ao. Ia, e iai male au Afghanistan, male au Palestina le alo o mafuta mai lunga le tātou YouTube channel. Semel tātou taimi lea o toe 5 male afa minuta le tuenta lea ia o leitu la e valu le tai au. Ia, tau habai a fo ia tātou musika i lunga le tātou tu e pīs top 10. Ia, o na tātou se mai lo lea pe a tātou valu toi whangaina ia o a tātou telefou. Pawhiwhia talo whai pia senei e lea le tanga moa soa Felice Mikaele, come on to Savai.
musika so filo ne vainga le taiao mai a sua Felice Mikaele ya ma musika na le nei vainga le taiao ina o tolo minuto le ton ta leo le tula evalu a talo vantu le sunga ya te wila faila unga ya kopo ma lol so ifo manuia lo waso lo faanga vatu nei spoken i Washington ya malo la so ifo manuia tele le lancho le nei ha uli ya ina ya te o te wila te tele ma te mai manuia tele ya le nei fo vainga le aso ya te tau a talo vantu ai lo se a Seriana ya male tautonga ya se ula metisi ya a mai se foi ya ole whanau antifoki ya mana ya lato ainga manuia tele tiu te mawhaiwa ni aso ya te toa mai se malonga mai alo tato besene tawarunga toil tato buklami tu ipi stop 10 ya on tato se mai lo lea ya i le toi fasa lo wirato tato telefon o le nei vaingal tai hao lau besene il 5 stars musika malie Música malie awe fefe mana yesivae Música malie awe fefe se mayana tene Usumai la pese malie Vivianga na musika so fefilo yo ne vainga le taiao le o besena le 5 stars ya ma musika malie se malo tato taimile o tato le tu la valu ya o malo fa fonga e le toi fa salo tato telefon mai le sunga mato aina isako Talofa lava o talafou mai vai whanua. I talatumua, i lona taimi mua
ua se e iai le afionga ia ngalumane mana titi tutuvanu swalka. I le tofinga whaafawhautua i le itua tina te tele, i le whaala putuputunga o tunu o le Pasifika, po le Pacific Islands Forum Secretariat. O le silafia silia i le sefuru tasi tau sanga o tau tua le nei alo le atunu u, i le pūlenga whila awa inga i le lau ele. Ma o le tele o lona to mai na mawa mai i le au nanga, o le awhesosani ma losi le matafa yoi fau. Lea ua na o le nei aso talu o na amatai. O lau tautu ai tono le pulenga flau inga lau i ele na amata mai le tausanga lua festival lua ina ua maea ia mawhamae ina fo ia o onga mai University o Queensland i Australia. Ia e ova ma le sfuma tasi ia tausanga sa tautu ai tono le tātou pulenga. Ia ma o le sa whamae ina i le tausanga lua fe ma le lua tono. Ia ai mo wau i le taimi nei ono taimi mua lea o le o whainga ruenga i se awanoa maulunga whaapea. Ia o le priority po le whaamua ia te au ia tuu mai lo, give it my best shot. I lona soifua tau iwi, na whina wai lava ina ia silia tu se la asangai au sia. Na saunua ngana mo le mana o le a inga lava le amatanga, o le soifua whaaya ina ma e wi ilu i tau, o lona a inga lava e whaamalusi au i ana tau mwhinga. O le ua mawhai o o nei tūlanga mōlunga. Ia ono o le sosoani mai fo i o si o a inga, ia male lango fo i a si a whana. Ia ma a inga o ma si o tō lua. So it's a collective responsibility. O ngalu male mana sa ngalu e fo i whaakone sale i whaala putunga tūma oti, mana ia tā ua le eise mea le mawhai o na whaia pe a tari tonu, le tangata ia te ia lava, o lana fo i lea whaamalusi au i tamaita i umau Samoa. But o se vaenga lea e tamawhai e fo i lea ia motivate ai, pe encourage ai ia tātou tamaitai ia po o tātou tupulanga. Ia tamawhai o ha ia vaenga o la e te nau e mwhai ona e whaatino e po o loa i eile wala au wina o lea li ia te oe. E mawhai ona e whaia. Ia pe atu o mai ia loto atua whaamaoni e a fo e whaamaoni e whaatino ia lau ngā runga pe titi pe tele. Ia e whaatase malango lo ainga. O le atu to na i le vai asu nei, na te tu ua ailu tātou atino o, mo lana ngā ruenga whau i whiti mo le tasi le tausanga, ai e te le fo i le avanoa e toe whaaua wai. E iai lava ia vaenga e ao e ilu tau, ia e pe o le ilu tau mua lea ia o whea ngai mau ia o lo ainga, ia e pe msila fia fo ia o lo ainga ia o lo ia ilo na to whinga mau lo mai tono le malo, ia e le a vea fo i la lo nau i la uia fo ia ngā luenga, ia o le a secondary ia pe whaatuatua na i fo i tō whinga maulungo le tātou malo leo whaamanu nei si o ainga ia ai mai se fo ia le tau si ina o le maa whanau ia o le o vaenga ia o le a maa ngā lue vavalu ai ia it's a two-way street ia ai mai se fo ia o le sosoani mai fo i o maa ainga ia awa le tau si ina o le maa whanau ia le tūlanga o le ao o le mātou ainga. O le aso langona pe a whai o loo e whaungaina upenga ta whailangi so ase taimi. E tā ua tele o tātou tangata na malamalama i le tā ua maa whianga i taimi umai whaungai upenga ta whailangi. O le whaamue au tū leo le whunatanga wa whaingoaina i le ngangana Peritania o le Pacific Internet Governance Forum o loo awai mai e o la tūsui mai le Pasifika. O le nei whunatanga o loo tuliloa i se tasi o whunatanga tele whaavau malo ua ta ua le IGF sa whaia i le tausanga wa tuana i lea ua whanau mai ei le Pacific Internet Governance Forum, lea ua urua i whai ei Samoa. O le nei whanutanga mano na whaamue e o pea o tātou tangata, o lo o iaito mai whaapitoa mo le whaunga ino masini whaona po nei tau whiso ta inga po tangata IT, ina ia mawhai na o ino o tātou lava tangata le saunga le mua o whaunga ina upenga ta whailangi, ma ia whaunga te tau. O se tasio vaenga tau o le whanutanga, ua mawhai na awa iei niso talavou, o whanawa o ngā Pasifika, o lo i o lātou tausanga muni le nei i le universite o lo o iai ia o ngā tau IT. Ua mawhai o na whaalongolonga ma pue fwoi vaenga tau o lo talano ina. O se leso na tele mo lātou, o na e mawai atu i sia o ngā tupulanga o iai tu ai ngā tumai, ai o lo o iai i lātou e whaaua wina,
na ta ua le taʻitaʻifono o le whaala putuputunga le susunga ia le auta sa rai whare upolu te vita e te tau na whaailoio tātou tangata le tau tele o le whaonga ino le interneti ma ia whaonga te tau mo le atina eino le tama o haingo le atinuu. E le ngata i lea sa ia whaailoa foi le te leo le whaafita uli e alia e mai i le whaonga ino interneti e mafua aio na o ina peo tātou tangata ia malamalama i le whaonga ina. Pei lava ua taua fia le Pasifika atua i lo toa o le a unga tūlanga lua awai mea i le so. Ina ua mamoli mai e whanau a unga mawhaia unga. Languna wanga nu ese e ala i la tau whaatinunga. O le whaamue le nei e whaamae ai nai ngā ruenga, mo le kuata whaalea o unga, lona lua le nei. O siva e patino lava i atu nuu na filifili o le Pasifika, atua ai mala e whaaleanga nuu. Ai o tū fo i maanga sa whaalia, e ma e ulava le tāpinanga mai ai a anai whanau. O le manatu lau alunga lava, ina ia mawhai o na atangia i whatinonga. Tūmanga o anga nuku foi, mai se lava i siva mapese, atu motu o le Pasifika, pe o le nase whatou whalainga. Ina ia mawhai o na malamalama foi alo mawhanau, e le ngata o potua onga i lona whatinonga, o lo iai foi, paenga tau i le siva mapese e fesoasoani ala tau whatinonga. Na o le walu lava asu na sauni mai ele nei whaatinonga, ai e mataina le amana ia wanga nuu atinu utua oi, e le ise matua ele i whaali langona mita ai o le langonongo sua, ina ua whaiale nei whaalinga tele i le lau mua. E toa tele le mamalu le atinu u, sa lolofi atu e mai mua i le whaamue ua ta ua o le aso whaapitoa mo le Pasifika, na whaafetai ai fo i mātua e le pulea onga ma le mamalu o whaia unga, o na le langonongo sua na whaalia. Talafona mo le nei vaenga o le aso manu e tele fuafonga o whianga iei ma le atinu u. Ia o le nā uwhawhonga tātou atunu o tau whasalo nā tu tātou talafau mai le sunga e mātou aina i sa akuli nei vaenga le tai au. Ia pe a whaina misi a te o tāna fito nā e whawhonga e nisi o vaenga pe ona libo tia sa te tupu tono tātou atunu. Ia i le nei fo i vaenga o le vai aso po nei aso wharaili. Se swapoponga tātou talafau tu i nātou tā le lima i le awhiawhia na nei. O lea ua se fululua minuta te ene le itu la valu i le nei tai au. Ia toi whaatana whantu, ma lor soi whamanuia. Ia whaatana whantu le pulenga ma le uwhainga renga le company supermarket ia amau i sa leufi langalanga so ma lo se tatu polkala menei ia Talofa Samoa i le nei vaenga le tai au. E vaenga leo amata ngā luenga matiute. Ia wal telefo e ka tatu company businessi. Niso whala potu tonga tuma o te amata la tolu tāla valu. Ia ma lo le usu, ma lo lawal soi whomanuia. Tali lau ma lua tai au, ia ma vai po inu whala au. Nei fo i vai tau, ia o matua i bebe, sila foi ia le toi saule wha mai ia la tolu fulu umal tale, tino pepe, ia mai se lava o le tulanga pe o nel tengi fever, ia tulanga nai, nei whanau, ia mea sili leo o le a tu ua o ngā fa malo lo le fale mana nofo le fale ia mainu fala au pena fo ia ita tole au malos ia malo lavalon sai vai foi na ua ma o se poloka lunga lan tele ia on sai mana ia mele ia ol poloka ia ai me ia tato se mai tato fa vifianga afa valu poloka lame ia male fale lo fa to anga e pe ona masania ita house of raile vai statasi fa vifianga lo besene ile ava morning stars. Good morning wherever you are. Hello morning star. The nights have been long without you and love is everywhere. When you came
I feel love and healing in my soul. Just a moment, and I'll play it back to set you up on a ride, ride, ride to the morning star. Morning star in your dark eyes, every time you look at me, they shine. Just smile, don't be afraid. If you open the window up there in the darkness, morning star shines the beauty of your love. Let's ride, ride, ride to the morning star. Star. Morning stars made my night. Morning star, you light up my life. Morning star in your eyes. Morning star, rise and shine. So leave your cares and worries behind. Let's ride, ride, ride to the morning star. Morning stars made my night. Morning star, you light up my life. Morning star in your eyes. Morning star, rise and shine. So leave your cares and worries behind. Let's ride, ride, ride to the morning star. Joina, o fea e usu po ye. Si o te alua tupole asi la me ta pisa mai ngā taili whare komiti. Palongol vai ngā luol polo kikian malo, la foi wo poi kumkumu ngā kai. Mananga te le ala, avano le leia le si taru sanga ia i mosi masini fo ili e vidi ai la au. Te lo se falo lolo mau i masini ia. Ui papa, ke harusa o alai vai teli, ili falo loa mo whatoanga. Te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Te le lava, o te alua tu lai le whare komiti taru sanga ia. Na o ti e lo le i vai tele se i mata i e masini. Fio mai lo i tātou la lai funga lei, mai tele wha peasa le longa mo le motu tele i sa la fai. Pe wala au mai fo i numero telefoni 225 251 o wha peasa le longa i le 5-3-1. Pe asi fo i lunga o penga ta whailangi i le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow.
E sau ia ta pia le te mi mana ia Paanga lo mau paanga vela vea e pese mai ia E mata ata be vai la miliona umalava E fuma sau ia ta pato pa wala valia O te pia se pata o loa ai mata ata Tau sisi vea le o longa mai I whako matanata E sili sao loa te ai o se vea o te whaia mo ohe E televisu pa pona patapa ia telepo I mamoe E sau ia ta pia lene te mi mana ia Paanga lo mau paala vela vea e pese mai ia E mata ata be vai la miliona umalava E funga sau ia ta pato pa wala valia Le pona le ngao le ngutu o so ua e tangi ai Pa a pe oe o lo au le o te pepe I ai Ai lui I le asau ia ta o ua e vai E sau ia ta pia le te mi mana ia Pa anga lo mau pa la vela e pese mai E mata ata pe vai la miliona umalava E fuma sau ia ta pa to pa ua la valea O te pia se pata o loa ai mata ata E tau sisi pea le longa vai I whako matanata E siri sa o loa pia I o se mea o te whaia mo ohe E tele ni sua pona pata a whaia telefo I mamoe Ina, o fea e usu po ie. Ke o te alua tupo le asi la me ta pisa mai ngā tai le whalikomiti. Whalongo le vaenga lua le polo kikian mālo, la fwoi wapo e kumkumu e ngā kai. Mānanga te le ala, awano le leia le si taru sanga ia I mo se masini fo I le vidi ai la au. Te lo se whalo lolo mau I masini ia. Ui papa, ke haru sa o alai vai teli, I le whalo loa mo whatoanga, te mawai masini le lei, masini anga ta o oi e kuai. Te le lava, o te alua tu lai le whalikomiti taru sanga ia. No ti elo le I vai tele se I mata I masini. Fiu mai lo ia tātou la lai funga lei, mai tele wha peasa le longa mo le motu tele I sa la whai. Pe wala au mai fo I numero telefoni 225 251 o wha peasa le longa I le 5 Pe asia se fo I lunga o penga ta whailangi I le mātou Facebook page. Samoa Agriculture Store Company Limited. Samoa Agriculture Store, helping you grow. Tamile watine vaenga o le tai au le ua awhatau leitu la valu le tautoma le unanga neel si ufongo sa mol tu epi. Ia, I le nei fo I tai au fau.
pe ona whailo le taimi o sola le tātou proklami Talofa Samoa ia tātou malo masani o le tai au la sofareile ia nisi fo i o suisinia mai le tātou whaloloa whātoanga ia awa fo i le fole nātou mo le whalauloina o lātou whalauiloa ia i le lātou o onanga le tātou o tunuu tūlanga tau whātoanga ma whainga whaiva ia ma vaenga umai pe ona usia ia leo fo mantou wheloa i le nei vaenga le tai au ia ma le sunga ia Craig Sam mai se fo i le sunga ia soke tumana vau ia awa le tātou polkalabe ia ma le tātou whale o loa whātoanga nei vaenga le tai au whātalo vātu i lua sunga Craig ma lo fo soi fo maruia le sunga soke le nei tai au ia langi matafi o le Talofa masani lava tātou proklami una whapoponga ia soe te tasi ia ale whainga paanga le tātou wala whasalau po tātou wala tenei ia tu e pi le si ufafonga o Samoa ia ma le company vai o Samoa Agriculture Store Company Limited ia e se foi ia tūlanga lo o ia ni tai au le sangi fia mai ia mana ia le tūlanga lo o ia o purple lom tuo le fo ma el kalame ni tai au ia e Talofa tu mo fo tu tātou por kalame pa nga uma tātou falolo la tasi sale longa sa vai ia malala lu nei polu ia Talofa tu mo fo tu tātou por kalame o manunga tātou taimi ia tātou no la talme fa solo ia tātou por kalame ia ngai e te le lavani so vaenga se ia tal ia wa fo mai mo fa fonga so tātou tunu i se tūlanga fo o masava di vali mai ma o le atwaleata ia wa lo mai mo fa fonga ku morning Samoa malo la versa no via ia all purple ole purple la all purple ia wale lei ole ala fa tu le avadoa ia i lo sunga tūlanga pe na i tātou whala ulo wale fo ba wa ia tele mano no inisio vaenga fo ia a mai so vaenga fa wa o tātou company ia faafetai lava mo le avanoa ia tei mana tuana ua uma na faatalofa atu ia le usia Craig le malo le tatou atunuu ta foi le lausuga foi le fatua lo tu foi foi ia i lenei tula o taiao ia o le vaiaso na teenei ia sa maitauina lava le lofi atu le malo le tatou atunuu ia i faiga faatau ua faatoʻaga ia o faiga faiva ma nisi tulaga faapena sa faasalauina atu ia na pea ona tuua atu ma fesiligia nisi o vaega ae o le nisi nei o vaega sa maitauina ia le tamafai o tagata e fesiligia ia o vai e manaʻomia i manu palagi taimi nei le tele ma le anoaʻi o i latou ia po le malo fo le atunuu o loo faia foʻi lea faatoʻaga o lafa manu palagi ia le ua iai lea ua le banai e tatou vai lea ae toe faamanatu atu le mamalo le tatou atunuu o loo ua iai le tatou vai mo anufe o tatou manu palagi o tatou mamoe ma o tatou oti ia ma tulaga foi faapena ia o tatou solofanua seʻitulou ia o loo iai o tatou vai aogā mo tatou manu nei ia o le e tolu toʻaiga vai o loo maua e le tatou combination change ia tasi lita e mafai ona faainuina ai ia le manu palagi ia mo le tinei foʻi o le anufe o lesi o tatou vai le matuaʻi e aogā tele mo tatou manu palagi ia e taʻu o le Avomac po le Avomac po le Avomac e lona taʻuina ia e tasi lita lona tele o le tatou vai lea e faainuina e foʻi o tatou manu palagi e aogā e fesoasoani ai le aveeseina po le tapeaina o le siama le tino o le povi ia tapeaina o le ukufiki ia a le gata foʻi lea o tuʻaiga hoiga e peini i lafetoga e oso i tino manu palagi e aogā te lē tatou vai lea mo i le faainuina ai ma lesi tatou vai lea taʻua o le Genesis e tasi lita o le vai la lenei e faaaogāina e sasaʻa i luga o le povi seʻitulou le manu palagi ia faatetaʻiga ia o tatou uma e fai lafumanu e masani i le fausia le o tatou sikokia ia po o mea faasolosolo atu ai ia i o tatou manu palagi mo le faailogaina ia ma le faaigoina o le vai ia a o tatou vai la lea e lē faainuiga ua peina o le saʻasaʻa lava le tino o le povi i luna o le patua o le manu palagi ia ma faasolo ala ia lea o le tatou vai lenei e tusa le iaoga ma le tatou vai le Avomac e mafai ona fesoasoani i tapeaina le o anufe o siama a le gata foi lea o lafetoga o le povi ia a le gata foi lea e fesoasoani lea ia mo i latou ia faaaogāina ia le soasusu seʻitulou
Whaatau atu, e matu sosoani lava tatou vaila au leo o le Genesis, ia male Ivermac, e sosoani o tatou mang palang. Ia le ngata foilia, ua tele male anua, ia wha mai ese, e lo wha apea ona a fia ia manu palang, mo le whatauina. Aua ne I ne ngalo, o tatou vaila au le ma so se vaila au te whaonga aina, I le manu palang, mana tua, e tauna ova atu mole, maasina, fato a mafai ona o ngā I se tausami. Ia po wha lave lave foi, po mawhai foi ona fua ina atu. E le mawhai ona wha ngā ina le vaina mo nei. Ai wha moe moe e wha ngā ina le manu pe I se wha lave lave tae au, po le vai aso fo. Po se wha manatu ana le wha ngā ina o tatou manu. Ma o le fua ina foi o le vai, le wha ainu. O le e whai kilo. Po le se ana tūlanga I le mamalu o le atunu. Ia e fesini mai o le ale fua ina o le vai. O le fua ina o le mele wha aino ia manupala. Ia e tate wha asoa toi a wawolo o ta uina mai lava. E fua I le mamafa. Wha apesu su atu lau fai whatoanga se taimi I lau whatoanga. Manupala. Ia paola usosoani ia mantua e fua umau man. Fua uma ia o manunga tauna e leipo. Ia wha mau lalo le mamafa mtulanga wha pena. A wal wha tita ingale I. E tasi le mios. I le tolu se fulu, fa se fulu kilo nga I lalo. E wha ainu I le tasi mios o le vai. A le fa se fulu lola nga I lunga. Ia lua I le tolu mios mtulang wha pena. A wha pela ua atu le au whai whatoanga mafua umau manu. Whai ngō fie fo ia oe. Ona whetu na I fua wha taune. E te le to e tinga inga fo. E to e fua de ia manu taimi I le taimi e wamana o mien wha ainu vai. Peo tulang wha pena e wha manatu I fo I le manu tātou atunu. Awane ngalo lo mawar tatou vai nei I le whale o lo whatoanga I so o se lala. Ia peo tūlanga na o iei whatu. Malo whautaisau no alo sunga soke le tūlanga lea. Ia o le o whaafunga mai. E maua I funga nei. Maua I vai tele. Whapena fo I man mo tele sa la whai. Sa le longa. Lona winga tau tulu longa la walau sau no anga le tūlanga lea. Lona winga a whapea o lea ua whao ngā le vai lea I le manu pālangi. Mai se la vai la tau e whai la fu manu pālangi. E te tau lava ona tuu se a tō le masina pe ova fo I mala masina I aso ia ona whato ama whai lea ona whao ngā le manu pālangi lea I tūlanga pe ona I tau mawhtanga mwhalawilawi. Ia, po tūlanga na iei le awalo o whaapea fo ona tu inatu whamatalanga I a fo tustusia. Ia, ma whaamawina fo I le tino le vaila au ilona whao ngā ina. Ia, e le mawhai ona whao ngā ina manu pālangi pe a whaapea te whaamoe moe whao ngā le vai aso fo. Ai le la whaainu pe sa fo ia le le vaila au nei le tino o le manupala le mwhai ona e whao ngā ina ona tūlanga whapena ia pe le mano whaatai whaamana mole lau sunga ia le pule o manu pālangi ia lau sunga koe ai whawhea le manu pālangi vo I lea lai tō le te le manawa e mawhai ona whao ngā I le vailia. Ia o tūranga umai mwhai ona whaonga ina. Ai ei fo ia whaiti tinga ia matūranga umai I le whaonga ina o le tātou vaila au ni. Awa o le vaila au ni. E iai ia le au nanga fo I lea a le tanga luenga fo I lea o le agriculture ma le fisheries lai. Mo le fua ina le o le mamafa o le povi ia masiakina o tūranga whapena. E fua iai ia le vaila au e tau sai ia le manu. Awai le mawhaina o atu loa o komikia whangasa o le vaila. E ei fwoi tūlanga ilo. Ia ma sila ia le vaenga le fito I tonu ni vaenga. I le whainga o le au nanga lea mo le whaia le o le tau so le manu pālangi. Peo no ta ue le uso atau. E le whaapia e o komikia la kua whanga. O le vaila au ma mea whainga luenga mo le whaatinoina o le whainga o le vaenga. E ma umalawa le whalolo whaatuanga. Au le au nanga na pe o le fuaina le mamafa le povi ma tūlanga wapena. Ia o lo whaonga ina le au nanga le tātou mtanga luenga lo tātou vavalu whaatas. Ia wa fo tausia ina le o tātou lafu manu mala au tō. Malo whaataisa no atulanga pe on iai ia le tātou vaenga ia waila au mo lafu manu pālangi. Ai atulanga fo iai mamoe. E mawhaina watul waila au le whaonga le povi tulo po le manu pālangi whaonga le mamoe. Wa le fo I whafonga mai au whai lafu mamoe. O le tātou manwhile mu a ia o lo ua iai fo ia tātou waila au mo le manwhile mu. E iai fo ia tātou vai e tutusa le po tātou waila au. E tutusa le ia le whaongaina. Ia ma le whaongaina o le waila au leo manu pālangi.
I le whalolo whatuanga ia, i olo ua maua ia le tele ma le anonoa i o vaila au. A o le vaila au pena e whafsiningia, e le mawhai ona whaonga ina ia le vaila au lea mo anufe ia po o se vaenga fo i wa fia le tino na manu palangingse. E whaonga ina i le mamoi, olo ua iai lava le vaila au whapitoa ia mo le mamoi, o le polenga man whaetetinga ina ni tupu se whaafitau i lau manu tausi. Ion tua ia leo le whalolo mo whatuanga, i le whaamtatala ina atu, mawili ili ia le tūlanga lo ua ia olo mauai, ma le whaonga ina alanga tau, e tu so vaenga wo uma ona tu mtamanga po o vai ne tato olo ua iai lava ia le vaila au mo le mamoi, ai au le lo tia fu le vaila au le povi whanga le mamoi, whamonu mo. Ai nge vaila au momoa. Ia wale o tato tala no umai tūlanga tau lafu manu. Se taimi o i ruma ia ona tau sila fo le inisio tapenanga. Awa o lo sila ia tato company. E whawhaingo fie fo ilea ia tūlanga lo o ia ile au vai lafu manu. Awa ati tiro tūlanga lo o ia ile vai ino tato whetile sa mola auto. Ia whapena fo se tūlanga lo o ia ile anga i ruma sa valinga se stepu whapopo. Ia alfa lo whatu anga mo tato au vai lafu manu. Malo, ia sa whapopo soke. Po tūlanga na ia o tato vaila au, ia. Ele tato vaila au whapatoa mo le tato mo mo taimine, ia mantua fo i tato e hawhia tato mo, tasi a taimi te wa ai e pese fulu mo le masaina sao. Ia olo o whai fo ia su engam tūlanga whapena, ia e tau fo i tato o me se vaila au, ia e patino fo i wai tasi a, tailo fo i lau sunga po e mai tau ina le, ia vai tau sangana ia a fia i tato me whangane, po ta pai. Ia e whaamai ia ai leo mai tau si pose whaamai fo ina e ono tui pos whaamai e ono mai fo se vai sa i no tatou o mo te le fo ile nga matulanga whapena. O ngara tūlanga le pila a yelva ngare fo mo ingo le lotion mo. Ia e pose ciao pose tūlanga pina e wha ciao ele mo. Pena sa ia ole o yo. Fala ia per tūlanga whapena mai ni si o tatou vaenga i wana ole vaenga whailonga i o tatou mo ia olo o mōr whare olo whatuanga i le teminik ia na ngata fo i le i le tele malana noa i o niso vaenga o le o tatou olo e whaonga ina i tatou manu pālangi po o whaatisa inga pia pei fo ina na matu ina atu le sima po kalame o romanei i o vaenga o pau po o rapa mwhaiona lau niu waile i o tatou manu ia na ngata fo i lea i o tautalinga fai whapiina ngata foi tatou applicator po vaenga i whaiona whapiina i le tautalinga anga i le talinga o le manu ngata foi leo tatou pua a tautalinga mo pua o tatou mamoi i o mo uma ia wa tasi le applicator whaiona whaungaina ia e whailonga i o tatou manu ia o mea tua o lo ia tatou mamoi ia whapia foi o tatou povi ia ngata foi lea i le telemano i o tatou pa povi ia fa pia fo na fa tawine mauna sizes ss fa tawina tule maro tatou atunu malo fa taisa noa a la sunga soke ia se vai la sunga Greg tulanga i vai la au fo ia fitua so ia vai la au le ta ua whakape ia se i fa mana tulanga le fa mal ia tatuni le to po mali tulanga lo ia tatou vai la au ia wala wilo tatou fa lo o le lua ia o le fituaso ia lua tatou tuaiga fituaso loo iai o le sting ia ma le round up ia ma le tulaga loo e tatou fagapepene e faafasinia ia po le equiquot lea o le tatou vailaau ni e vatua ia faafautuaga i tatou polokalame ia sfaitetas ia le faia lea o sau pemita aua e lē mafai ona e faatauina le vailaau ni e aunoa ma se pemita ia o tulaga faaetetigita loo iai ia le tatou vailaau ni tasi le aso ia na ua whaafonga ia te iloa e whaingofia lava ona malama tasi asu se afianga malosi ia e ono tupu mai ia pe afia e fo i pe lavia e fo i tino ma afia lo tino pe afa pe e te whaunga ina ma le whaate te ia tato vaila au nei pe on mafu angana e whaunga ina ia tato vaila au whaatau ina tato vaila au nei ile pe mita alo ua maua i tatou lalai tolu ia tatou fitu aso ne lua ia ma tatou tasi le aso ne vaila au lo ua maua e faatauina ne vaila au i le tasi le lita 5 lita ma le 2 lita so o lava se lita te finagalo e faatauina i lau vaila au ni susao lava i lalai vaitele lalai fugalei ma le lalai salelologa faatau ai lou fanoga ia e se itali falolo faatoʻaga mo au tapenaga uma
Malo fa tai sa no. Ya ta se mai tulanga I tatou afi. So ke fa mole se mai se fa mali no ngal tulanga le. Ni fatua. Ke tatu le ise e tu le tatou afi. Mai le pe fa tatou facility o te tu pe o ava bonga ta mai le malo na tu no ai le fa tatou facility ya on tatou anga tu le si ba ho pe fe ona fa facility. Ya. O tatou facility fa ngo fie lava. Na tau mai lava le ngoa. O le tatou vai o fonga ina I mo tatou isumu. E fata ma I le isumu. I o tatou mo ta malawa. Lua ta si falua o ma lua ta si falua lua. Ea tatou numero telefoni o le vai o le isumu. Ina fonga ina fata ma ia le isumu. Ala fa pena skoinga. Anga fai mai o vai o povi ala o so fisina mai o isumu. Fa se fa mole Greg. O le tulanga lo ia tatou falo loi vai la. Ia pe o tulanga na ma sa vali ma o le fale hata. E fa mtala uma tu ia tatou vai la o te tasi malona fa o ngaina. Ia o tatou sili lau tu ina tu tatou penado le mo isumu. Tele isumu I lo mota. Sa o tu lava falo lo fatoanga. O lo tele mano no ia tatou vai la au nei. Ia por tatou fatu taliele pe ona lau ilo el to tele o tatou pa angai tu va tu mo fatu wina. Ia le isi e lo tu mo fa petania le bread potion ia. Ia le upuana se fa mon mole mo so bread potion. Ia tu langa uma fa pe na o mo fale lo fatoanga. Ia o le fesilina u tu inatu. O le ngoa. Ia tatou red potion. O lo fatu wina 10 minutes fa lo fatoanga. O lo tele lava matutuir sa palai o ia tatou vai launi. To se atu ia il forma io mouse poison. Ia la suma soke. Ia se tu mai le tu langa au tali. Le watala tu tatou na telefoni lo te swalu o ma lo te swalu lua. Tatou se atu tu langa pe ana tatou wafi fa mole. Ia o do tele mana no io tatou wafi moli. Ia o lo mo ile tatou fa lo fatu anga. Lo mo tatou wafi moli tu ai ngol solo. Tatou ta ua lo le solo. Po le solo po tu le brand le solo o se tu ainga anga tateli le leilo na fufuaina se feilo ainga I tu lava tatou afimoli ale ngata foilia se feilo fali se fele afi se felo ainga se fe atolo fali matulanga fa pena o lo tatou afimoli le o le malosi o lo iai o le 2.5 ia le no molava 2.5 ngata foilia tatou 3.5 o le tatou 6.5 ia mar tatou 8.0 tulanga fa pena tatou afimoli o tulanga fo I tatou afimoli o uma na secure le tulanga le wingol tala e sefe once e fai ona overload le ia tatou afi ia va ona ki e oto e ko meki lava ona pe ona pe ia le tatou afina pe fa pe pe ile ona kinga e tape atu ile ele tisi male alu tono le fale ia ailo ola pe le afim tulang fa pena o uma mo tulanga tau safety ia tatou afi pe tulanga na e mate mitsa I lava tu ainga le solo e ngata angata ona fainga ai to sefe ia le afu ia tatou ainga ma sefe ia tatou fa wai foi tatou afi afu ta ole inverter po tama ia pe ia la pese mai la tate mo I loto mo nga ele u tele ele ngata fo ele u tele mai ele mama fa tele fo na fai lava ona si ina to tasi lava ia le afi inverter ona tele fo ilona nga ia Malaysia mai nga o le sefe o tatou o mo ainga fo na fa nga mo TV fa ona po nei o tatou masini pe o computers laptops matulang fa pena ia matua I sefe apa tatou fa nga ina ia o tatou inverter le ngata fo ile oi fo iki fa pito mo fa pena ia fa pe o tele me fa aluina ia o tatou fale e ta o tu lava machine ia o mfai ona over ia vaenga fa pena o ia fo imoli fa tulanga ina overload lo fale o emo moli mumu ta pe o won mai o over o tauna ini sime taunta pe ia pe over man se fulu minute emo molina ai le le time e fina le vai e molina over man se fulu minute
fa pe ona pe fa fo se idola ia leo tatou o pau tono fa al molina fa ilo mai oi ave ese ni si vai nga fa luina le afi awa wale nga fa tia le afi ia mo na tai po le ola o mo merte metas au tatou afi nei e ma fa fa ola lau e malulu o tatou aisa ana nga tafo ile mo fa le tatou afi la po le ia le inverter le iva afi atua fila e mawhai ona a uli e tatou ofu palaka i o tatou ki ma tūlanga whapena. Ia, manisi lavo tūlanga whaonga inai, e o ngā fo i utai i maumanga. Pe o tūlanga ana, e o fo i utai maumanga. Ia, e mwhai ona whaatawina, tatou poloketi le la wha, le, siwa aipoe pe i le lumana, i pe te tū, ma vaenga o le tatou poloketi. Ia, o nisi fo ina vaenga, mwhai ona apalai ai. Ia, manisi tūlanga whapena. Pe o nisi na o afo i tūle lei o tatou wafi o tū ainga o solo. O lo whaatawina whalo o lo whaatu angarenga tana na sefe le ia tatou whad. Ia sefe i fwoi tatou. Ma tūranga pena. Malo wa tai sa noa so ke tūlanga lea. Ia se atu lo sunga a Greg tūlanga ia i whangavau mua vau. Ai i whamtatala ina tu ia tūlanga lo i tātou whangava. O tō mua whamtalanga lo soa tau ia tūlanga lo inu mea. O leisi lau whesidi. O ha ea la 2.5. O ha ea la iwa afi. O ha ea la walu afi. Mo le whamamla manga tili tūlanga lea. Si e whamon mo le e iai ia le ia tātou tunu tu wa atu mo whenga whātau. Whesidi lea. Si whamon mo le e ola. E mawhai le afi leon whaola ina le whale ato. E pei o le whailo ilo na no tu ina mai whainu mera na. A wha peo le afi mo li lo tu ina mai e iwa afero na malus. O item umalava e ilalo ma le iwa afi. E mawhai on wha aluina i tatou afi de iwa afi. Peo tu langana peo nta well overload lono winga ua ova ma le iwa afi ia le malolosi o tatou mea whangaina i le tatou afi. Nei a wha peo tipoti alu le wila e afi. Ia o le toaster e afi. O le ea malulu e afi. O le microwave e afi. Tu se wha putu ta i afi e iwa. Ona maua leo item e mwhai ona whaaluina pe whaonga ine tātou afi nei e le mawhai e o komeki lava le peo tātou afi pe iwa afe maritasi iwa afe se lau i ale maarosi e sau lava i tātou item e whaonga ina ngata lava i le iwa afi pe o tu langana lo o ia le lenga o tātou afi mōli nei po afi wha leo leo ni e saunga le mu mai sefe si kiwa ilo mota ia mai tu langa lo o ia ile alu lua mu alulu atu poini fa la fa fosei ona o le fai mal fa tete o tatou o loa nei o tatou loa nei oni o loa anangata fa ona po nei o lo ye ia wa fa tapena uma mo lo ainga ia tu langa lava i o lo tatou fanga vau ia o solo matau ti al sa o solo la ye le fa lo mo fa tonga ia o le fa tawina tatou o loa nei o le whangavao. Ia, tau ala mai i le whainga paanga ia po le wawa lua fo i ma le vaenga supply nei o le solo. Le masau lawa ia tātou whangavao lawa e temi nei. Ia wa ese mo fo i sais. E tātou whangavao la i titi. E i le whangavao e mwhaiana e tangoa o ia ulawa i loa au. Ia e fo i tātou whangavao e pei lawa o le whainga o le atoa o ngar whawhaina. Ia aola ua iei fo i tātou whangavao e whaaluina i le maa. Na ona whawhanga lawa le maa. Ia ona whaaluina ele mana o mia tamale pam. Ngā ki lava o lau whangavao. Ia, pauane me ia o ia o le tonu lava o le ngutu o le whangavao le mele i le vao. Ia ona whangalo le. E o komeki lava le peo le o le whangavao pe amumuru lo lima ma le hento le whaungaina. Peo tūlangana lo o iei e tato o lo tato al folo o iei i le teknolosi sawa. Mana ia ia whaafonga tātou tunu ulu whaamara mai ina le tūlanga o au leo piwo ka wof lo inga ia o las warele lea aia so mai le sunga koe whapea wa il tātou whangavao ia luanga ia ia karua ia ona tātou taimi whatulunga ina ia whaamai ama ia tātou proklame lua sunga nei tai au ia waftai lava mo leva noa waftai fo le malula tunu mwhaiwha manoa ina ia mautu malawa wa fo ile tau whamatata ina fo i o tātou oloa, i olo mua i le tātou whare oloa whatoanga, a mesi fo i le au whaila fumanu, ia mo vai o anu fo i o tātou manu pālangi, ane ngata fo i lea, ia o tātou metua olo, ia a mau tātou mamoi, o te manatu ai o se fianga i tātou telefoni wa laina na ai sota e mene maro tātou atunu, ia wa le mo satu wala au nei tūla tai au,
Ia e mola tūranga whaftai, sa moilo whafunga nei tūlar tai au. Ia manuia tele fufuanga o nei aso. Aini fesili manisi fo vaenga te fia mamala mātiri ai. Sua tu whalolo whātuanga. O ila tau e sapalaina mea tau oloa mo tātou whātuanga. Ia ai renga ta foilia. Ia manisi fo vaenga o tātou oloa. A manuia tele o whasau Samoa. Rau whafuma rau whale. Ia iso se vaenga. Ia o le sefean mea tau lia. Manuia tele foili nei aso. Rau whionga whatua. Ia mo tātou poka me masani. Ia manuia tele nei aso Samoa. Tau whasefua. Ia, lena ua saunoa fo'i ia le tātou a sui mai le tātou whaloloa whaatoanga le sunga ia soke tūmanuawa mai se fo'i le sunga ia Grega se ia tūlanga e pe o na iai ia tātou whaalawi loa ia mo le tātou company ia o le Samoa Agriculture Store ia po le tātou whaloloa nau whaatoanga ia toi tau mwhai mai le tātou waila au lea e mo isumu ia ile nava yaso ia ole ai okay ia tato telefoni ia ai mana to taulunga toi foi mo tato por klame Talofa Samoa nei tai mo le nganga fa after tele lava ia ile pulenga ba o fainga venga company supermarket ia mau selfie langolong so ba lo se tato telefo ia ole nei vaenga le tai au tato fa vifianga se bai ia tato tala le teo fa va malo New Zealand nei tai au. A correspondent says people in Micronesia are hoping leaders can bring down airline prices. The Micronesian airline